Kinong yalam ke Fkjgp North Khasi Hills District, haringkat bat ki Fkjgp Umroy Circle, kilalit banjurip ya kasam up kali ka Seng, bakila Pynshna hasnong Umroy Madan, hendai kebal syak Pynpra no, ha uwei Riew Shimet ubana katehi ka snong. Habalit banjurip ya kate ka Jaka bala Pynpra ya kasam up kali ka Seng, layalam da uba Riki Majau Publicity Secretary ke Fkjgp hari boy, nangta uba Waida Warjri, Presiden Umroy Circle haringkat ka Jingsen Ranlang, kinong yalam snong ka Umroy Madan, lembat kita Khot ke Seng. Habakran syakilat patai khubor, ulaang baka Seng ke sengok hyae, halor ketika jingsya Pynpra ya ketika sam up kali, baka Seng kalashna naduk kipor ba menshwa. Haka baka jing temu ke Seng, kalong ban mentoy kipat ba hapok ketika snong. Halor ketika jingsya Pynpra ya ketika sam up kali, na kaliang ke Seng kan sakhot ya keren ya utai urang ba, na kabenta ban ya keren bat kamtam ban Pynshna dakawai, handai lada ban ya keren ne ban shna dakawai, na kaliang ke Seng kan sale dakabak hamteng